Yes, ukuvuga ngo rero nubwo bavuze ibi ngibi nubwo uyu muvugizi yansubije ngo ni ibihuha urumva nyine agomba kusubiza nk'umudiplomate. Yego nyine nanjye simbihamya, simfite ibihakana ibyo yambwiye, ariko tusesenguye abantu bafite icyo buririye. Reka none tuve mu by'umuvugizi yakubwiye. Ubundi aba bantu bajya gushyira ku mihanda kuri social media bagendeye ko makora kubitwa n'umugore. Ubundi bagendeye kuki? Bagendeye ko Macron nani umugore Brigitte Macron yakunze umunyeshuri, sibyo? Bivuze ngo byanze bikunze amufata nk'umunyeshuri. Bivuze ko nyine ni ukuvuga ngo uyu mugore Brigitte Macron yarenze ku mategeko y'umwuga w'uburezi. Yego, ni ukuvuga ngo habayeho violation y'amategeko y'umwuga w'uburezi. ubundi buri yaza kuba umugabo byari kubibiba, byari scandale. Ariko n'uyu mwana Emmanuel Macron muri kiregiye yarahohotewe. Yego nyine, kuko umunyeshuri yahatirijwe kwinjira mu rukundo na mwarimu. Imiryango ivugira abana yakagombye kuvugira Macron yarakwiye kuvugirwa n'imiryango irengera umwana. Noneho Brigitte Macron yarenze ku ihame ry'umwuga w'uburezi, akunda umunyeshuri. Mu Rwanda hari itegeko rivuga ngo rihana, sibyo? Ngo iyo uramutse usambanye n'umuntu wifashishije ububasha umufiteho 25 barayigukatira. Ariko na Brigitte Macron wari ukwiye gufunga imyaka 25. Mu Faransa umuvugizi yambwiye ko mu Faransa biremewe. Yes, igihe cya mariage cyageze Macron yarakuze nkuko byasobanuye. Ariko buri yaramutse ajino ribu ishobora gukurikirana imbere ya mariage mwinje muri relationship. Niki cyabaga? Ariko ubundi harashyaga cyangwa ntihashyaga. Noneho rero tugaruka inyuma, ni ukuvuga ngo Brigitte Macron byanze bikunze mu Kinyarwanda avuga ngo nta nduru ivugira ubusa hehe ku musozi. Byanze bikunze iyo nduru yo kuvuga ko Brigitte Macron akubita Emmanuel Macron igihe bageze mu rugo. Yego, amuziza ari kumuziza kureba udukumi. Kuki ubundi Emmanuel Macron bavuga ko areba udukumi? Umugore ni nyecu. Brigitte Macron ni nyecu. Ugeze ureba umwami Muswati aza mu Rwanda. Muswati yaraje, ariko hari n'abana bo mu Rwanda Muswati yamaze guhereza buruse. Ibyo ntabyo nzi, ahubwo icyo nabonye yageze imbere y'itorero ribyina. Ubona barimo abakobwa beza batega amaboko, bamwe babyina baseka. Ni ukuri kugira ngo have uwo bari kumwe yarinze kumukomanga ku rutugu ati Muswati tugende. Aba bakobwa ni Abanyarwanda saba muri Swati. So ubu rero kuba umuntu yareba udukumi, kuba Macron yareba udukumi afite ishingiro nawe. Afite ishingiro. Abavuga ko niba ari byo, hanyuma tugendeye abavuga ko Macron akubitwa bafite ishingiro. Bibaye ari byo bafite ishingiro, uva nyine nkubwire bafite aho babikura. Babikura herero nyine babikura aho ngaho, kubera ko Brigitte Macron bahuza utwo tuntu twose. Barahuza ko ni mwarimu ushaje ugifite inshingano zo kureberera umwana yigisha, kandi yigishije kuko umwana imbere y'umubyeyi ahora ari umwana, kandi n'umunyeshuri imbere ya mwarimu ahora ari umwana, ari umunyeshuri. Rero niho bahera babipfundikanya ati aracyamudiha kakanyafuka mwarimu ni kabura. Noneho umuvugizi nawe ibye nabyo ndabiha agaciro, avuga ati ni ibinyoma, kubera yuko nubwo yaba ari mwarimu, urumva, nubwo yaba ari mwarimu cyangwa umunyeshuri, barakundanye bakagera aho basezerana ku bana, iby'ubwarimu n'ubunyeshuri bivaho, hakabaho umugore n'umugabo. Ariko dore ko mu bisobanuro yatanze uyu muvugizi wa guverinoma y'Ubufaransa yavuze ko Brigitte Macron na Emmanuel Macron igihe cy'ishingirwa cyageze mu mategeko. Macron akuze mu buryo bw'amategeko, ni ukuvuga ngo yari yujuje ya myaka y'ubukure. Noneho hepfo aranyandikira ngo ntashi nta gukubitwa, nta rushyi, nta mugeri, nta gukubitwa kwa Macron na Brigitte. Ibyo ni ibihuha by'isebanya. Ibyo ni isebanya. Ngo ibyiza ni ukwitandukanya n'amakuru atizewe kugira ngo umuco wo gushishoza, tukagira n'umuco wo gushishoza mbere yo gutangaza. Reka dushimire abadukurikiye bose kuri kamera za Macadamia Rwanda. Imana ikomeze kubaha umugisha. Bye.